Hello guys, so to na phai ka ham from kam tu channel ke tini bo do ke chung nai le na tini ka amro no sayek nai nai Bangladesh ni Bangladeshi wainsa rao brau India wa ha phai ni na ye tongo ma ni khupon no tu ye se sisa no jo to ba ki am share ke nim chu phi okay abo ke break ke mya lai thanai 7 August 2024 ni salo arpo wa Bangladesh ni jinyo bang ma wainsa rao Hindu wainsa rao ha ke abo de ke ye bro India wo phaye ha phayo ne ma nai ha abo ke bukte ke West Bengal ni ke ha Jalpaiguri hani ma district tongo abo Jalpaiguri hani ma district de ke ye India bai Bangladesh abo border de ke ye bro bai ni nai ha khro sai sa ni slai po bro bang ke phaye ke arong pipono arpo aro BSF ro tongso moni ba pa do ke ye bro ha ni nai pipono abro bro haso mayang ye tha ba bro phaimo India msio ha phimaya ung ye tha BSF bro bai ka soyo moni ba pa dawo ba BSF bro bai thau sa moni ba pa daw ke kya bodi ke se mya di salo bangma Bangladesh ro phai ni ye bro try ke ha himbar po chini India ni BSF ro ba border security force ro bro kaham ke ye bro tai moni ba pa daw ke ye bro ha phimaya inke boro chungchong thai tongo Ingkes kau ni cium pono jungjo to sio akan naye pono nu ye tongo Bangladesh ni bro rao refugee rao bro illegally ke ye ha phaimo rao pono jong naye nu ye tongo akan sie pono tongo bodi ke ye online se onglaya pono salboi horboi se ha ye tong phayo Bangladesh ni ciyo India wo phainai asu ho klai ye samaya Bangladesh ni bro se phai ye India wo bermai paicha tong phaimayo ongha singke Jung bari ke ye rigs ke ye ongla ongkhna ye ma chong bari rigs ke ye chini specialist notice to go tongai ro pa na betha ke ye rigs ke ye ma tongo mami ke salaya salha brown ta te yo chung phode khokchi lai ni ma so phai thangno kya bodi ke kya betre ke ha chung hamya ongla ya ye yu ya de ongno aboro chung bari ke ye wain so ye nai thai tong na ye ma chung mami ke tini yo brown no Jaro border security force bro kro ke ye mai so mo mun ba pa do se tin bro India wa ha phi me ye ong ya ha sing khele khaw hui ke ha ye to nai ake border security force siru yaman ke BSF ro siru yaman ke ye lai to nai le khruk su lai to ha chunga bo tu ke paila mi ma kroi ke se ong ye tung ke abro bro sawo border samo phai bro sawo India sin so le bro ha phi me ye ke abro bro samo de ha sing ke Hindu ro ni sa ka wo attack ke ti ha Hindu ro ni sa ka wo khokche riye tiya ha Bangladesh ni single Hindu le kri khau mai ha aroni joto Hindu takop khura no phai phai sti phai Hindu ro ni sa ka wo attack kyo mono Hindu ro sa ka wo khokche riye tiya mono no phai na ko phai sti arake Hindu le kri khau ko thame ha Bangladesh le ye bro India border samu phai ye ke ha social media ni through de ke ye on camera wo bro apne ke chiri ye sa phai inke boro chong saye tha singke bodi ke ye India wo phai ye dormo ni mung la ye dormo ni mung wo phele ri ni ma akhe phele yo ni ma pal sai phai ye to mo le bari ke ye gothe ya na hi ma chong ma min ke chini India ni Hindu to ne ro ko pa ha thang ye Hindu bai mosoma Hindu bai Muslim ro nong lai ni ma ni ke ha pal sai phai ye to mo de ke ye chong ye la mai ma min ke abodui song ye tha sing ke India ni Hindu ro se Bangladesh so thang ye nangkro asingke India o tonai Muslim roko aring le tonai yang ima chung khaboni bo pando boro chung sai tha asingke bari ke ye hamya male so phaye tumno unang khna ye chung boro sai ke samayo ake na ye nu mayo khetra aboni khuipie bo chung sai tha asingke je po browni lai thanai bo August ni nuka salba mawo 5 August 2024 boni salo je browni Prime Minister bro ni Bangladesh ni Prime Minister Sheikh Hasina bong Prime Minister ni achu thaino bera ye India wo khai phai paimoni yo gun chiyo hasingke tre aboro bet thake tum thala ye aro tre se civil war dikhe taw ke onglai khau ye tongo ba onglai tom song ha chung onglai tomi ye samayo mami ke taw ke student protest ni chingrai sa ye se taw ke dormo wo kathau lai ha dormo wo so lai ha Hindu bai Muslim se taw ke mu kai lai ha Hindu bai Muslim se taw ke war nima ronu lai nima browni haba ngi tong khabon bo pandawa tini bo video ang ro joto no sisa share khim chumo ke bo se je jaga wo pho je duyo pho taw bang ma bro sa ye mtiri ha phini ha mtiri lama maino abo se taw bro nai nai okay betha ki bro nai chom ye to nai lama rutu ye to nai
bukti dike India o hake bukti lama dike thangke BSF ro siru ya ongno India ni bro ro siru ya ongno abodi ma bro nai chong yese hor san tawa ha phainai abo chung sure se joto chung ye lamayu kechin India nimsio je aro Jalpaiguri district o border samo tongnai ro bro Hindu by Hindu pipono bro ni jati thabe thang pipono abro ke hachini burchok ma ke hakau samo tong pio bung ke hachini India ni bro no are pipo bung le breke sapi tong ke aro buno ke ha media ro bi kau songpo bung sawom asu bangma Bangladesh ni bro chini jang India hore phasing ke chung to nei khok chinai breke bro no chari etio nai bukti bro no jagare nai abon bok pando khok chinai ye bung phono sayu samo tongo kenaro abo video clip posisa na ye nai mene abo dekhe taw bung sayu tong সকাল থেকে তো আমি জানি না অত বাগানে গেছি বাগানে আসে দেখেছি তো অনেকগুলা বাংলাদেশের মানুষ ওইখানে আসে এইদিকে আসতে চাচ্ছে হ্যাঁ চাচ্ছে এতে তোমার আপনাদের সমস্যা হবে সমস্যা হবে তো আসলে অনেক সমস্যা হবে আমাদের কি সমস্যা হবে কি সমস্যা হবে আমাদের কষ্ট হবে ওদের আসলে এখানে অতগুলা মানুষকে কোথায় খাওয়া দিব কোথায় জায়গা দিব ke tinini video le bono trebora asu kau bangma sasia ke jem pipono jong chini BSF ron sako bare ke khachamu kau ma sapio ke bodi ke no tre kaham ke samung tangmai tho chini BSF ro bro bodi ke no tre bro ni dui tino kaham ke bro ke ye chini India hak to no bro draw nei bo panawo sauthai mai thum ye bron sakawo khachamu kau saye ke tre jo to naro naye to ne ron sakawo pho kakchamo yafaye tinini video ang borono pairi ne hanno bchi madai finai tre biska video no tu ye naro masu samchumoro ta singke naro tola comment se ke sirimai nai ake tinini ba pandale basono jotono kakchanga আমাদের মন্দির কেন ভাঙবে আমাদের মহিলা বউ বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাবে ভারতে যাব ভারতের সরকারের কাছে আমরা আবেদন আমাদেরকে একটু সুদৃষ্টিতে দেখুন আমরা আর একদিকে থাকতে পারছি না আপনারা আমাদের দয়া করে নিয়ে যান প্লিজ সকলের কাছে এটাই অনুরোধ করছি সব হিন্দুরা একত্রিত হয়ে ভাইয়েরা আপনারা চলে আসুন না হলে এখানে বাংলাদেশ থাকলে মান সম্মান আর কিচ্ছু থাকবে না